Shuti mudakurikiye ku Ingando online ko twongere tubasubize twizera yuko mumeze neza. Aka kanya reka tuganire ku buzima muri bya biganiro tubagezaho bitandukanye, tuganira ku kamaro k'umunyu wa gikukuru, umunyu w'igikukuri cyangwa se hari n'abandi benshi bita umunyu w'ingezi. Uyu munyu ni umunyu uzwi mu Rwanda guhera kera kuko wakunda gukoreshwa cyane cyane n'aborozi bawuha amatungo. Hari kandi n'abakundaga gukoresha umunyu wa gikukuru igihe baga batetse inyama ndetse n'ibishyimbo byumye, kuko iyo ushyizemo uyu munyu wa gikukuru bituma bishya vuba. Ibyo ngibyo na n'ubu biracyakoreshwa. Gikukuru kandi ikunzwe gukoreshwa n'abantu igihe barwaye ikirungurira kuko ibafasha kumererwa neza mu kanya kadatinze. Gusa hari byinshi byiza bya gikukuru abantu bamenye n'ibyo batamenye. Urugero nk'uko gikukuru ifasha abantu kwivura amasununu. Utu tuntu tuza ku mubiri tumeze nk'uduheri, aho utureba ugasanga dufite udutwe twinshi ku buryo niba hari ikintu ukubye hejuru kuri twa dutwe twayo usanga havaho amaraso. Umunyu wa gikukuru ugufasha kuyavura agakira burundu. Video yerekana uburyo bikorwamo kuri channel yacu ya Ingando online irahari, ushobora kuyireba nawe ukamenya uburyo ushobora gukoresha wivura amasununu. Ku rubuga rwa internet wa eshatu.inlap.fr bavuga yuko umunyu wa gikukuru uturuka mu mazi y'inyanja iba yarakamye. Ibisigazwa by'inyanja yakamye habonekamo umunyu wa gikukuru. Itandukaniro riri hagati y'umunyu wa gikukuru ndetse n'uyu munyu wo mu nganda ni uko uyu wo mu nganda bongeramo iyode, nayo ifite akamaro ku mubiri w'umuntu, ariko uyu munyu w'ingezi wo nta iyode ugira. Ku rubuga rwa internet wa eshatu.neobienetre.fr bavuga yuko umunyu wa gikukuru ufashishwa kuvura indwara zimwe na zimwe zifata ibihaha bishobora guteza ibibazo by'ubuhumekero. Ku rubuga rwa internet wa eshatu.neobienetre.fr bavuga yuko gikukuru irwanya indwara zimwe na zimwe z'ibihaha zishobora guteza ibibazo by'ubuhumekero. Gikukuru kandi yifashishwa mu kuvura indwara ya sinezite ifata mu ndwara y'ubuhumekero. Irangwa no kubabara umutwe, kubabara mu isura, kwitsamura cyane ndetse no kuzana ibintu bimeze nk'ibimyira bisa nk'amazi mu mazuru. Ikindi ni uko gikukuru ifasha abantu bafite ibibazo mu mara, yaba ari amara matoya ndetse n'urura runini, ku buryo imibiri yabo iba itakibasha kwakira imyunyu ngugu ikenewe n'umubiri. Gikukuru kandi ifasha abantu bagira ibibazo by'amazi yibika mu mubiri. Ikigo gicuruza ibirungo cyo muri Madagascar cyitwa La Caverne des Épices cyatangaje ibyiza bya gikukuru bitandukanye. Iki kigo ni nacyo cyavuze yuko umunyu wa gikukuru ushobora kugira n'amabara atandukanye bitewe n'aho ugeze utunganywa. Ushobora kuzabona gikukuru ifite ibara risa nk'aho ryererutse cyangwa se ikagira ibara risa n'ubururu. Ukaba wayibona ifite n'ibara rijya gusa n'umuhondo cyangwa se ibara ry'ikijuju. Ubushakashatsi bwakozwe n'icyo kigo cyo muri Madagascar bwagaragaje yuko umunyu w'ingezi ushobora gukoreshwa mu cyimbo cy'umunyu wo mu ruganda. Bagatanga inama yuko abantu bashobora gukunda gukoresha uyu munyu ari nk'abantu bafite ibibazo by'umuvuduko, yaba ari umuvuduko uri hejuru cyangwa se umuvuduko uri hasi w'amaraso. Gikukuru ifasha abantu bafite ibibazo cyangwa se ishobora gutuma habaho imigendekere myiza y'igogora ndetse ikanakemura ibibazo bimwe na bimwe byo mu gifu. Gikukuru yifashishwa mu gusohora imyanda iri mu mubiri kandi ishobora no kwifashishwa ku babyifuza ku bijyanye no guta ibiro. Gikukuru kandi ifasha n'abantu bagira ibibazo byo kubabara imitsi, ikanavura n'abantu barumwe n'udukoko dutoya nk'umubu, ivubi ndetse n'utundi. Abandi bashakashatsi bagaragaje yuko igihe gikukuru ivanze n'umutobe w'indimu bivura ibicurane. Gikukuru yifashishwa mu kuvura abantu barwaye inzoka zo mu nda ndetse ikanorohereza n'abandi baba bafite ibibazo byo kuruka. Gikukuru ikanafasha abantu bafite ikibazo cyo kubabara mu muhogo. Ikindi ni uko gufata ikirahure cy'amazi kirimo akamanyu gato k'umunyu wa gikukuru byafasha umuntu ufite ibibazo bya rubagimpande. Gikukuru itunganyije neza ishobora no kwifashishwa mu kuvura ibisebe, kimwe yuko uyu munyu w'ingezi ushobora kwifashishwa mu bantu bashaka kugira amenyo akeye. Kandi ikindi ugomba kuzirikana cyangwa se ikindi ugomba kumenya nuko igihe umuntu ufashe akayiko kamwe gatoya k'ifu y'umunyu wa gikukuru akongeramo ikirahure cy'amazi byamufasha gukemura ibibazo igihe akunze guhura no gufatwa n'imbwa igihe ari muri siporo.
izi mbwa nicyo mu cyongereza bita clamps. Uyu munyu w'ingezi uzwiho kongera ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu ndetse no gukemura ibibazo cyangwa se gukomeza amagufa y'umuntu, ikanafasha uruhu rw'umuntu guhorana ubuzima bwiza. Gikukuru ishobora kugufasha guhindura inzara zawe zikagarukana ubwiza igihe ubona zatangiye guta ibara, mbese hahandi ubona zaratangiye gusa nk'umuhondo. Ikindi kandi ku kijyanye n'ubwiza ni uko umunyu w'ingezi ukunda gukoreshwa mu kugira umusatsi mwiza, kuko utuma umusatsi ushashagirana kandi ukanabyibuha. Iyi ngiyi ni Ingando Online. Twibutse niba turakora subscribe, akanya keza ko kuyikora ni aka ngaka kugira ngo nawe ujye mu mubare w'abantu benshi babona ibintu byacu ko tubishyizeho ako kanya.